tasil sin mora regulado com os filtros meter programa ra kasi sakla ya wera gi mo le kaya man mora beklada Moses ang irma mlaria omrole adra bidial le atender ngira blura Fiji bos bel buk mer el weekend ma next week gi matmak mo Mereka gi yo urengan lo sul gum lo wil omrole le to al su bilgerera auror adra su ma bidial blur belo makmul wa ise nga kamre nga sule mudre winter mo sule buk member da Saudara, igel buk tom das mo club buk gida adra belo nga makambes mang wilo do son mereka ya dire wilo do son do kakambes kudu si olgol mo bol sebe melo mo el buk ngasel mo das suring subject el alsins itu rumor mel ada do el altal sika wilo do son mer ada belo do India kaman sulang yoele dire kan malungin li tasil sun mergive naga agora sagan mora igel tilgim modis casa igel agora mal do rings angarnira news mara adam sao mamna murnya training igirel example o aitel tora arolela corruption adam ngara sera government le gumda se direct tara isul Doreng sa ela metura ni sula se tangan ni armora gor tul gire la tul melir na dara government mengarni agora akrireng se elwasen larni agora workshop agora meeting adara mivial gor jisak kertire ada ngi gambese power workshop agora identify gai gidel tora corruption ma la amaral girel ngarngi ay gay hindi nga ako diaksan mal smin del girela mo masubulom de mal adam la tomal la talaman akpay ko la so akal mora preventive bail agire del ngarngar adal mudura tora government el madangel la setiam la mitra la malu tol tira la el murura ad mendia bol motu tak malu mendia bolorula maknit lek tira lo maral wasi kida adal mela batoga tiginged el diregal el doruleng maknitra ethics aurora government al suma ada wa meskida gift ngarang klel ngora adim lagan sugan gidrang ramon el durasi ngak aurora government metel black mul ngar email dar tarar klalo ala akpok mutau trala al suma ngara dru allengu lengak mala remember sera transitory time gurura saiba la hai commissioner selu liwek lablu malubeng mo visita el ngara official business lo o lava travel order marunor omrai el sugum accept tara gift tara o let semler belau meldinger blur belau ya lora le a adal belau adra congress nguk kitara ora aungil well known adal belau angwa storyboard sang el sugum values el klalo mo yang lakra 200 tala emna mo dia al sub el clocklel personally Mlamo gire reporter ngisel travel order ngilo asen ngarak ngilar tel bulu mabal yurgi leng girel mora office ay commissioner mo display ni maru men modurok mora library ngarang klel archive ra o interior ngarngia a section sel story on ngara basement lol all taigel gift ra micronesel ngila a director interior sumum le travel en maira bola be mo bela mo gel tamad mo do me sai ge declan leng mugul ra la algi malu bel ni lail morablil en sebel los pe asen ngar office en sumum mo da ngar office en gir lo lu tagil klal morabelmente mora inventory sai gida gumda sa kolonda sa kale bailungil Lol sisa aklara da gegi del edix malaga bol sisa bring
seguida trató el coro ulumda surnir sakra city al toy. Le aradang seberin mo sa I mean nakwasi ngara kora adru ada buai ma ngara. Tila igidal gokmor. Oh gabo. Ena merigel ngarngi tirgel dulu asai. Komla nang sita toy. Ngarngi tirgel lolgor tilo asai. Inspector General I Zinkli. El ngarai gel oya FBI ngarngi tirma. Obisra White House ngarngi ma. Adra school ngarngi ma. Adra hospital ngarngi ma. Atora security, homeland security ma. El urerira dio mesa employer cell organization malubing ministry raigel lorul endi tirga madengel la most tira adra their lawyers madengel wasengal adam namo violator omru en sebel logrin me murnil malubing malgora bosnila si ali gumyan namo murula te kalgiri murultu betesto bru era el bolorula toil el mol mutau trala el baragar gari ngani oi ge gi del toy lorul akngal sel gora gumda kasen preventive le gida aul mendiral jaksal blame adra government tiral governor mom is exit tel toa demokrasi gumda swe yo el go magambe se tiang a veces el tor belao Ya bang. ngawan naera gu customer girma ay gel gora alula culture gid may sesemo umdas en sebelu ay say mang diregal naga gilok mutautra ma alui del togor sera guror interior extension belau e akmlekor ongala an lo meser tial hospital lurul metial gampakro e atara time e akngal adra asangyo sel hospital lurul sangyo Sangyo. oi gay adra goria mle invite tanga legi ko man no ka tangi ngamngi le goitsa sa ligara goitsa mle gora adara public kor gemle ungara hospital mo mo lingel ade e gimora dinner en introduce na man mo dalga e mergong en dinga gamle authorize I gel pain me payment mo hospital limle granta US Congress makora mle ngani si lege mergong ay gimora fuji magyo mungur rata en área adal mil sagak el gumdas eta adal amrigel agaletu ngartian ngarnya urerir tamna spy tamga eri porta ngagal wase ngang o mungulo bangela adal murur hospital belau engia perngala actually dak pernil ang tekke galudo dra interior selbol mereka face la legi kora ulu face selbol mereka face la oil lia a foundation et submit la bill es el bill amora al other be amora government belau e agoi chiwong a mo certifier ngil was o yung lamo mereka sel face e ungil mangdi ungil arboranex ese igide tira allowed submit la bill el girel se girel go face one makuk mulmura interior itum skawdo da panistis sei gida netletin mangme inspector anebin nakwa meo gena alas kau medanin halan makwaso oi mulwas excuse me mulwas ka kau sebelum lo penitia ni masa seraran nga mula say naringa tal socialize lo manggil ngalan makasang ban betok ngora wangara titil makmagin lo la da do mali mawa ne discuss taluro ne magara nga say agunda sen ja salu miltil ay gini albornil relationship makasang ngarang masay ngarinya possibility bom morula dia algire murur to makmun lai guat lingua nama sa ngugon ni kama dia nam rafuji makwa so change that place give lo mini
Kasi tiya mal expensive place eh. Most of the time in tao marakaliumak mula si ngaugay. Bibira timing nga kamal bibira timing ni. Hindi ako din. Masih tilai gida gumdas yang dak salumi. Man melgona makasi kau gumdas sen galana speed driver ha. Makasi naga over 20 years guru telula. Ila good ni just because because I have to deal with him on a social level. I see. Kasi dia sukumannya evidence mo dengel sebelum lo otin ngagen. Yang masih ngaman moral sin yak turun nasi ko ay siya kwas manit talur reka gidal ulay ka dia sebelum SUV the maluben ka berulakan terat maluben emergongi waise lebola social lebola dia salum masa guktim le one time maulan so magara dia problem endil sugum Michael describe niya kung daso hindi alungil. Sa gida ulak mo la sen aungil debora tiya gida planning dia alungil dom de me bay do subel lol sisak de gida bodo madu dia ka do isi. Magya nga ka umrar tilan mo algor hindi. Umisin del tilla malla murtilgal adel bilingil trar adel tirga dingar di warrak. Kalau dia sisa akhirnya mau mereka orang itu tidak mau itu temer BS. Abai, kira dari mau mendengar awas ya. Cukup kemungil trabuai, reporter Code of Ethics, ngarinya special prosecutor, ngarinya attorney general, ngarinya public auditor, ngarinya ombudsman. Aku mula setirge abai ada ngerti lagi del preventive measures. Hindi na natin mangil tagirin mo ano bang natin Code of Ethics. Ito kumultilo sa ikagi tagiri remove reporter ro. Misi kita kulon niyo sa nagiril mornya gigi. Le crimen bere yoel ra sa algot mornya Congress. Ya crimen bel mnaringi tirgel mna always el time. Ako alam lete tumlete karawan nui kan teral moram. Iti dia kali ko na pala si. Mergo musu. Iti dia ko na pala si omwa beslu ro ko mo subringi. Lelageng adol tira kraigal adol tira ka orur tertial diwal lagalul. Dia admit lo asenganya adal madanigal toy mo bro agumdas. Se gumdas en unavoidable sumundu ay se ngalada intentionally mo. Di gulgo al baby tira ka lo ngelo ase. Kadi mo sa ulak mo golo ase. Ela ser al borngi tal argument tra a bidding procedure. Ngam na ni sel to ada ko tigal gobernador akmuran congressman nas. Mrelia la rulit al bid longeng til merio bon sabam lo mana aklalo dia gimorula bid. Sen gomni member ni to. Mai si. Nga mo to. Hoy, man seguida tia brother limong mo subdel logi wala. Matil gala da mo der ngile tia. Matamol akli ulak mulgola sa experience na arak mirtian de mulgora anggol nung arasiro gaman mong masarong ni mulgoro masiro kaumdaso nga ak mga blad ak mga makwasi nga kamulgora tora ulo len nga amle speaker le vice speaker olbid morakwam etlusia second sang truil terala gumdas emula se kamera kwame anak klela del office sel toya ngal ada number procurement officer di dia kabid manganam dimol sel sala madal se alo orare ngoni akmal ko ila sengane al bebi na time dia ka do ngi kal to mrul mon le ka mo sa kal bebi na problem ergi ai ka la al medel gida violate dia ka adan malko Nakatan malko le abo mering larmula gal bebi ro office. Leng office ra ombudsman, office ra public auditor, office ra attorney general, office ra Code of Ethics, office ra special prosecutor. Ya ulo ko mang tumumrula uli dia kal lomdas po. Ya kamalmen tamat-tamat.
Hindi aigel gerdi mo na auditor report. Sa lot dia report auditor in 2020. Ngel adel mulus pe ringil sel samlat sen sa urele mo na marigel na mo dia kalutur tia. Wadol toira tabligel babi. El hacer obis ra, let's say, kami dito nga obis ra code of ethics me. Tirigel elected, tirigel appointed, mara ang board, Mana director merba. director el merba. A require el becker racket mo file a statement tertir mora ethics. Financial statement. A financial statement. Ito daw dudil nga rabang kama asset certir mga racket. Hindi ko ra wonder lo asi. Also kung tuk ti file, dia ka kora mo review. Let's say, wai ngal, kumatang alakal. Yak kora yak mamisna aklo marakol erte mun murap trula ang marwai kang di file ra osisio kum akora mo rarang ngigel do siyang unexplained wealth. To siyang kal kampes kang milgaray. Ay gen dia kal kora am kerja tamara gimal ora malu ko churap trula ethics kami so siya kami to ora mo mise kal babela to beso la setiang ra mo isi Siya ulma kwasen gilel mornya ko a school ya adan madangi kalura amru. Le tiagida ngel ya ere mlamu public record di mlad mention. Ngel mle gobernador ra ngiwal. Eurora capital. Nga gobernador mlaringa business ngil ngeng cleaner capital ang security local security nga aling nga radra finance pea bill kala dial question ngila sa ikal tax nga they didn't do that dia ko nging lu tau tralal dim lakal pea tax axel ngul sel guys and why Maulak mulga sa kadabek klada gila school ngilal adal giril law ray aluro adya aloro lay gigil to may egida mga busar baby lutilgal abdira kal mnafel ak mulga ida ulum tiam no niya tulul to yoel makase kami discuss atyan kida gumdas mal to ka problem ra ka elementary ki adang ay shed niya mahal ba? Betul dia kadol tirak kerap proses. Sergi. Le, kita mau tirak lagi legal kam labring ira. Pat sukuma ada tax uli bam diri rangai tiagi del imol case. Di obora record din naklo ibam diri moral bebirara. Oh. You know? Mang That's a good Agum das yung gigidro ada tax gidro tiri. Le tanggal laureol mora gal victim number 1. Adim na kan expected tel question morgi mengukti lo do di multra nutri dinggal adam lo libra madar tel mondai a question nga kasi muli ba madar ay bebira mondai len tutok la bela obom harat taxer gaul meud ito verifara income regara a government e assessora penalty ko ay kedim na katal do mo ako gasut direk de morsel molgori wa ada lom de merarat au tingil tia soal lom de meri dia kali satian rangalela leng bensin mo nagel sebiu ilam lakam temati tel mal lendu bernias sila ko able avanza mereso mo wala Hindi ka po. Aulak ko la mencionar yang mal betol toga dorur elan el besel toy el mosois berni e dia mokl gidel example tal besel ula tax sel dul wasei ngawai nitala kladi raksan man masa aurol gidel tam da ungliendi sel dul wasei tirgel adara business el mega 300,000 el morba a giril dia ga chese tir tomorte agidel PGS Maisi, se va a ser la elan di regal sekman mering luro. Man sugo agumda sen sek pora sel gumgodona sen cost benefit analysis. Yak mo onde lo sen mo arak klungel obis ratax. Mal disera adal mo audit ababier tirala. E di regal trato ya ngirel ngornia list maluben ngara go lo asay.
ngaral expenditure allowable. Le kamita lo mesara guys ramrigil. Trump pa billionaire al file tax ngin $750 a year. Matirgalada ngarinya ability mno radan dilwase ngang magarawa sel di sela income ngirai dia kal pay tax matumlo investigator ni elang mat to badal wase mlon mol admi belum sa rendil urut muai se mlon dimlengil mulase oilek mudul lo sigar tirgel lo herman accountant tel mudul lo mesal la tax yo mangibibyo magita ka mlama mudu ursay aula malgola say mem postpone tial mo 25 ang makarang edelut mal mo ngil subedo si sektiar adon mo mudu urse kaikal babier el bo lekpet tal bor nglorer sella indi al sabit tigal ala tax el audit tagigil to le surang na niya ududel har na tal accountant Philippine ngel tal mudu raigay en ngal mo magasal tax alpe. I'm sorry to say that, mada some WCTC, sabihin say. Di nga rin nga, adra hindi ko nung ututunan, hindi. Musuber nila na. Musuber tiya to ra tax silang muna ko kasi. Akla mo hararte del rarat. Mudur tiya lulo. Betul mamrula ba bilang yun. Kumaya dia siguro mulai kan. Tiap kadira siya ba iblada. El dumara bunger. Ya, mana tax gelbo ka man do angon malasak malul si sakertangi. Din diregal mlamu amal goilo sen aungil manaldo ol si akra bebiral ad malu el bonya kombalil el murula tax adala business mal sabil mo el nga tax til mo mababir til mlorule se nga tamle invite na kalmora PRR last week. El sere ACQ da tiang ABS el walgora computer software system el training ra customs agilt mag-clear mora individual sama siobay ma government agencies el guk tele la say al sugum ki import taklal ul merbelaw en wangara tele o muspe tiang namo dia kal wara manual mangarang ken semel dit mura tra wal agut makli account tra et mura al sel margo gut mok la gerlo requirement tra al sel segit tiang adira kal related al mertial toera PCST mengarnya effort tra kabel gu meser ngi di time magumes ni malga debe kambe Que plastic tilal molgoria dia kaltada. Kas nara free. Molara observan dia kal free. Mang waitel olgorin karuba kan mora president. Como mes kuma 10,000 kama mo 5,000 en momlaring. You know, this is just a technology lagdo baring mataruso. Om adra kom bali gukti budul mulos. Ela ka internet tergao e como cara. Ya nga kamanung itu duli tel subject mlaos ngami mo. Ya mo subject lang direct. Ya nga ka omda sa sang malungi. Ya ulak malgoy tigra taray example. Nga ka remember ngal president del Masaw ma elbu ulsadang sera ongerul term I think Masaw ngongeri. En mlornya togo ya gumda se kamlar olvile yo es el time mlornya togo lo hace mora igar rogul agencies ra government lo hace most of iul tel grant tel giblamu el grant tumra finance a gimrula book serbelau most of el dingara director education na dingara education o mesa ledger ni ra finance madinga se tel de gamdel ngara black oitel girele mga online live madingin la siar adagang toureon nganiar malali bitu mga ige rogul information lege manal sabi el to di saigil to amil oy tawdo derni elan dir mlakabul to len ada even nganiar ad lower government man namo experience and dia kal sabi mo access ay kal information lagi computer ma agul ko ni level ergit moy malungila dora el forward ending an sugumen dia kada prepare del girele kada mo face a close
difficulty marada mo frustrated. You know, nga ako kasi, we have to start somewhere. Yes, I agree. Hindi ka tatletele so I'll start the right way. Kasi was labong. Auriu le ka mo almost takan ni emol ka dugo. Maul mang mo itatago ay dugo ko mulbes. El mutlo mulbes. Ela gureng sa minister Rahel dara Eli mlarasyo. Daw niya mutiangan show. Yang balagoy luasay. Agi mo muru nganya adrasya balmei. Agi mo muru la record hospital. Eyoel mo ra computer ma ar adel nga dispensary along asibil. Lo meso osisiul folder gar hospital marangar tiang mornya access tir masuk edel lo telemedicine kan magaram kan disendara X-ray gaul mora specialist ng ngarahawaing Samuel in Japan itak murgaul temura dokter tiala se mokararni tiya gida sei gida lolokon sel togoy amle tal person niya tirgel guk timlangar hospital le minister kumdas lam le minister Yano sel time mlo ara computer malube mlo niya grant talgumdas nara million el tilo del mor hospital tulmusa computer ma abatogel klaga del sel program el mururi emo input a data mang marul obis ra al sel hospital space emergonge ese que block kilo to fire ngal di regal adra interior GA omler telme audit ser prachi leng mlon morar ndil le udo dam la mosia edir ga report mo matam le chegar ni enga ga certify ngil ngil marala uror le kuk timla report hospital lo isen etirga nga epe akpe tel bil ra adra kya munglam le pira ra adra ay tel piare segi kau kung lisel ke Atak presyo ito silta. oh makpe mergo dia gungil check lektim sa signature doctorianum ne ministerio asenga malgelful ak authorize ngimo legesel ser review kengay enga ka file ra drawdown request ma interior e annex in 2 days or at the most ngegel di file ngi mera next etira deposita udo da banca morngi mesel tura se isura chegal mo engaringa mo clear aban lenga di regal me disposition officer tel aerial disposa US bank anyway mlorar ndile tiam udia kaudo derni dirgal progress report ya Google tilo así. On dia mleji o adra ji ol masay. So mamlo meses sel office el ble pen. Magi momsa man ngarni ngani at ngani tarde dir mlani ma. Agumnas nani abu ngil. Umdas ngil speaker. El mle ay tira hospital. Metirgam le meruse del program. Emlaniak medel na ya galam lang ala trui enteral computer el order matengila el mora hospital ya gibong en vivo sa computer engal adala jeo diola ba number ay kal computer mangga dimlor check ya giomes en dimle missing enga mula say oh dir nga warehouse nga mala magimon nga mala le agimon mala len dia ka warehouse ya bal cek ega dirga kalbus malu men namus nga hawai magim le lus sel ko ai ga igel toya gire del man mo ger ful ni ulak mulgoras gire del mo ready ak konget al mulgoras we have to start somehow din agunda se nganean mutu bebira to el gire mo aware miro era de borni Family lang siya makampes na wala na change sa subject. Dia ngoi sei dak kuk tiom tau la sei.
Ako sa tolat kalmaru, I mean, dia kata ako sa lusa government kasi. Dia kasi pa edel mal oily set perfect time, edel all out tertial tax. Magtalaw kasi dito ngun mo dito setra time, marko edo rural so isi berni. Magtala ko ramo Kung ako mo sa sibas, hindi even suli at time, madi mol smooth out. Di na ka, di aksal adra tax, di batalya, tiloder el dodo. Tirir liyo asya, gimis kami erurak, magum kut magklimiyon mo January 1, 2023. Di mo nakatal daw at makarigid mo mutre lalong elol malbuil. Remember? Kita tiyan di mo nakatoto di mo bulun mo sura PCST nga di mo nakakora online ang programa ng governmental small business. Ako magkiltrir look kasi Monday, Wednesday, Friday nga ni tiyan training irgen ko tuk milat mo korigid irgen. Lasel go mesirtit maralahang alo siga agencies. El trial insure to tiyan mal complicated. To me it's a complicated tax form. Pero al sila true. Maigyan lang rin sa mal butokol ba tingin lang. Once rat butokol clear nga siya. O TMC for example. Sum to order a camera rin more than $500 or some number. Ikaw pay tax rin. Even though di ako moltrari. O ikaw, kambes sa umura sil camera na kaw. Ang nga ay dato kluwaral yung kosuam wala siyasing. Ito tax rin kaw. Siya kung ano sumul black sira tar otherwise. Siya interesting subject. Omo RORM Louis Potsu siya mo RORM ko marang game mora $400. Ito may mala tax rin. Little things ilgaya ng suwi. Melak po siya mligara siya van mil nga. Ito mala tax. 4,000 ang gilid mo pera. Siya di aksal sure di. Mura di lulway Ito ako makara tax rin Hindi al time dia. Kiti hara handling maroko hindi. Magahal. So makaharaw as a business. Misel to ka lo sa tiya revenue neutral ang may say. Buwan man na mga abtolo uri makalang revenue neutral. We should start. Hindi ginadil mo ba? Hindi nga agree na say we should start. Hindi aulak malgola sing ginadil tlim suban ni. Yes, middle bornya timeline lo say. Oy, gada start hindi tiagi da date. Edo es el mornya urol morni. Why ka lulgo yoel. Al subo di mili gernil jada start ang maknit. Hindi da lilo say. Ginadil musuban nil 2 years sa margong utoy. Mula facilities sa nga nila. At tinakakubda sa tidir ko si karadal mo subil brula taksa. Ese rula kalmutol man mo kora awasig tiyang. Open ra ka, tax consulting business sir. Di, akin may pera. At tara mal, korawal, major change na complementary kita, maklangan na kita. Tiyal healthcare insurance. Siya alam mo, siya din ang mamalik kloli baiteri. Hindi, makmulot siya kanina el-arak. Revenue ra healthcare, ma-expense rin after so many years, sabihin mo, ba banding kagare roller belaw mo, hindi ka nga nalusing endang, maran mo ngil. Hindi wana subject, tiliy, yan nga niya kami tilmul gira, lemdung, mo change na subject yung sa kabis. Hindi nga. Kaya malkamatal toy makmanong hitel mention na rin. Dia yang mo. Kung nasa tiya, dire man major toy. Tigan mo helda tora helda lang atan murura babir nga kalmo Filipine. Na mo ko question lo asi. Lek hindi ko niyak na si tiyang ngungila mo ara tial executive check-up. Erong siya Dr. Quartera, sessional all billing. Masada, malaring hearing at hospital in mega kamento sa tel programa executive check-up at yung aral madang lilos akabalmenta sa LPRM. Makkoram logir, maklusil obis, itong makasikapos kakaigil listra albolo rule direct al sumgad mo. Matungol mas ka. Ako mesan ni tiam laras sa mga aram. Sa kalawan mo hospital kasi, kamu otir nga kaigil nga tialis tilda aso ilmurure lang. Leng nita spend out of the mga Philippine na lududet mo. Sila sexy lubim haladik at dilir ko.
Sebab emel semua kangara huiriping. So amel mora check up. Eka pergi reimburse ba. Oo. Dina kasi emel mora doktor kuarten, dina kasi emel mora doktor Yano. Ega sebab rogul ngarbela. Dia kan kalam na misa point ron. Aku ulgor niya muna si ngara igel list letianga awasay package 1, package 2, package 3. Ya package 1 na some 700 tana ya 2 nga 1,000 some ya 3 nga 2,000 4,000. Makwa si esel gumes at list ng blood test na ang ngarang klindia ka RMI Michael Scannell latest na misin. Makwa si algo uban mo hospital o ger malubing Dr. Cuarte in taalwa say. Ngaranay kan ngartial list para Filipine tembrun mergir. Dia al sabe el merur belau. Ay gida quilling rum. And they'll so must spend the uda herself. Let's say the civil test na blood na artia na poset mo merur o surtoy. E kado ay stauro ngile ngare ngil gida. Say gida hulgon. Mergo ito parang model subject tak manungit mo. Jadi alam mana kamu kalau subject terus. Dia pai di suakal di dia kal gora kamat subject di suakal di share tiale sera a elira ngaria a press conference en di regal gora information el share niya minister ma presidente el regal gora gelbetek ni kita adar bela wa guru kita regal gora atitwal guru la sendra ada mar bebi lagi mar adar bela el mora krel bela ra huri ping ma mora Hawaii ma mora Taiwan al mora yegi lu ya tara mal mering raktel clour bela akasino ma el asel tirgel adar bela ngara referral el mora gru mora krel bela 55% trial cases, referral cases, rectal carcinoma. You mean tiran mo Taiwan mga Philippines together? 55% tira. Mo say betok ratero, cloratero. Rakta kasi no. Oh, tirgal descender timo. Diregal betok tira mo grela. Diregal betok ragal betengal la carcinoma diregal oral cancer. Hospital niya statistics tiray ka? Ngari statistics tiray. May gigit ang angin dami. Hindi ako masaya higit ya se gira del ako na sentara igel tora gru el gira la blur bela o mo bang ni o meser ni address ni lifetime kada mo kaya mo address ni betok ako da sa de maloto ela for example ngaringi tiyan tax ra alcohol and tobacco tax. Sebe karra ken ngaringi portion sel udo. El morsel NCD fund. Esel NCD fund alol top de ngil mara kakaro sel adra balu. El programa tira longat mok la amok tega sel program longat mok lengi ay gel major risk factors la NCD arwa let's say uspela ko ma abadenge magya exercise ma ngil tapasul blungur omri marom ngirel maruap tara ay giti el mokte garnya kasi sel bolgat maklit yal program maluang activity en ngarngi sel mau result ngiruri ulo el sebe elong ngetia auriu le bota ngirel ngari assessment tertia lurior do let's say 3, 4, 5 years down the road and gira de lo mestre agora el teluriolo así ngarinya habla change ngi positive change gil te giri se giri mga makora gil betek ngi aku remember at one time radio station na dia sa dir ngartia le tial mene ko building blood trudi ya mleges tira doctor party mleges tira doctor party yakmal remember tial prediction of Dr. Cuartero así. Ninga dilo así by 2020. By year 2020 en moklo Dr. Bela oral cancer.
especially adal lo malama spe atgo Masaya lagi sa ako nga si tiya kita 55% lo ura kora molot kilo sing kal kwartel agora tok tang la agora ulo mes tial trend del mol mong din dira ka ilil mo 20 dori e dia kal suata lo mol ma trend de oil mo 20 dori mo 20 dori ang wangara klungel tial 55 at least na katanaw mo tangani lo sing 55% tial ora el mo ngembral mo klong ay gel selo mara ang guru le tablo mas ka $35,000 sel limite sel liga y ako nga dura presidente kasi kita pon mga pescar festival tay kita ngo asay oil la trigel mara guru outside ok mga diesel $35,000 tabay soril mo double up rin mo nga $70,000 matsukom 10 for example $700,000 jadi 20 1.4 million sebel di imorat ngimti audo del dimo hara ortiria orestra etianga ningia solution al skida a gran tra cancer study agani members gran clear como larong si early detection akna mal tila igida sabe eden mesa result letam la test ni ngarngi Di tila nga dia kan dulu asing early detection ma behavior ka wa kire meldi malamol meldi o tau tertiang di iga. Oh hindi teleta la dia kas emel change ngiling. Tirgal malama amedengelo asing aga mo ngale pa kung to dur tito se agi medengelo ase gi mo cancer ending cloa dizar malame. Sel morang strawa doctor kwarte mo doctor ma situasi. Ngarnya dispensary baru temla member community and they hope lo asay ara lagi belu ame du mereka lugru dem blo oil dia kalabong tablo oily masel bol wal bol too late margo te bol hospital masel lo kira gidul to halni yol dimena pok mege bo tila gumda se gambes en svedel sol bani lo gifti del detail instead I get lo loga doctor Robert Childire instead a dongir til mera check up e ka mortir ka dongu a health care el morala dia dongir til me la ka na na se kidari bela irresponsible se kida lo ruri rulia dispensary rablio rulia dispensary ngalo rulia dispensary ngalo rulia imora mlagyo ai sì ada for example ada ngam loy adia gatal ko na dispensary mo sel lo tekial el menu sei gidmo sei gidmo kan ben sertilo ase bom tekera hilder gaul di gaul kada mora oya runlia schedule ase ongete algo sinira buil e gingar ni wal ongete la gingar ngara long ngaram lungul maralmi hemos ya de bodo ngir tilmei kada mora gelo blin screen til ase gang stage 1 and 2 and 3 form kam na mo girem madam dia awul maga dia kamem de centro awul maga mo umdas lo singara awul mar ma asak mura presidente so kan dia kamem rili lo bara makla amin natin giringi tilay gina daw tilay daw ni girela alle Ara bela. Kita menggosol. Mandi menggosol. Le doctor Robert Manlo tiene una solución. Akuli hospital sei. Mangmos bel ngani folder jami. Bashel over aklo hospital kada madengel wa sigumlo. Kono ro guru o ingram. Tirga dia kalbora even ay gay ngatel malgoy. Nga ulak malgoy lo singa mla motrur tiral toy. E dia kaloren sigal ngalagama dia kaloren. Sera lemada angola ngara masuo. Gimnar hospital tiang ite tomot kami. Hemorgadil gatra asel large intestinal gatra ni magi mai sei magi mamdali engolger kamam na sei komed bura o adrobui dengan ya tol bulbor kamiul adalang kala magi mlot mu engwa sei ak urger kamium bora check up especially dil bora check up kamiul salmo bon le tiang agu agi momdas men heredity na ngara heredity ngara rasa ngwa sei
mlamo teder kamiyo mlamo smera do mesra record hospital en waisi magulingit kamiyo borat check up lengarngi arbebir kamiyo la already kom ngartiang ya early detection na sabi mo ngir hindi sum ko ngil mora tiagi del ngara level stage 4 telang namo dial kado lama 50-50 kamiyo namo dial sal sabi magimlo meeting erulia healthcare fund tel family ngagamle starter egolek taudo deak malgot mangmlor ngi abat toglu do ngari bak malgot tilgal admam lasi biagas wel di tar center kami umgada kada identifier tilgel el domdaset malgiril mo Til ela ruri tiaklo healthcare fund. hoy el gomu ardil le tilgal betol na madar kama diril mamlo aisi kamanel mamlakasak selfan mlora al sange di mlakal bora Mloram lamar. maulak kwase I'm willing to share this maulak kwase biaka do ngir tilmong kada mortil tianga kada murur ngila terara ke ala to mo realize ni di dol gol wai se kada mo igel tingala doctor kwartel sa di manal mo Ya, nga mala kulit til ang socialized medicine. Tapi nga igang on rati ma meletsia metel sa musum ta meltsia gargara igel sugulangem high blood ragaw mangarang plel bang. Ulgo mo sa the Richard til agi the level en kada gutmakti yo. Ela Dr. Roberto si tirgel toktang rakiuba. Si agot lumil guru rakiuba. Ilang designator house to house to designator ang ramlungoy. Yung wat toktang rin mo yung maral holding tirgel mo madinger tel ro. para rin na sino ko Hindi sila Omer Belaw. En gira mo daw dun gagit toktang di wa dudel ng toktang ng tiang lo with me email tela. Mendia ko with me email tela mo na 16 state toktang ni tiang. Umang budget tilda dili kan mo awana hindi. Ako na sa issue ito sa daniya si tumlangwa at least tumlangwa dispensary lo gedi. Marada Belaw ro gira li kuklang aran mo ro ni di mo kasi kapchi ka bladder nga kapchi ka sugulingi. Kapchi ka bendik. mga ninam garila ka besulo si kiam la malal morba malal mori Ya 55 aman nga ba? dia ka malgora se sera 1994 melang yung letelal basen ulak Yeah. may gal statistik Dia I mean tiang iga statistics na referral mo asara 2011 eh kada mestre ngi men mutela sila statu lang mo 10 years, 12 years. le ulak malgora se irare algo to mereka mengkamadeng ko nimla ka san man dikyan se adang gadam lekyan se ga ka to ngi Tila ida dia kal malungin kada mestre. Dimla ka data. Dia ka stat sige dili kita di magra kon to madak dia ka to ngin. bay malgo to start mulai ga gitu statistik Itil lagi do no termi Kasi, kasi 55%. Dik mo na dura toktang carcinoma, rangarit, matut, pancreas, dia ka Prostate. prostate, carcinoma nardi. Ay gay magitigay ka tiya raktra blur bela. Ala ko prostate ang dilang makita o marilem alu bang carcinoma tu o madro malam ang carcinoma ngalisi. Ay gay man maklol wal. Isir ko tel beta ram sur tiya rogir ako tel gani roll na blur bela. Ma decline amra bol. Siyam le last subject ni sige. Bada la tulme rule bong gid. oh enggak Makti koram ne betul tamil ko subra tial tokora ada belaun makira model. Mak menuir artikul udlera tiatilo da sila 2017 lul subringi kambes nila ngarbitar ko. Ratelit tele la algar belaun mura skule dia kanami. Batia agoten kada Sel dokotul morti agi del mondara adar bela ako takadam nara helicopter. Sel suguma aral bela ngara skule me mo tokol wasialak adalang kal merredela. Hindi kal hair nga. Mata statir agi del mel musika uriri rango del bulu. Yang mon moklog tokoy mong arada to dra skule dia kan me. Mong adalang okor bela ma adi imral out migrata especially tirgel la mora school ngal bela. Tiada imral motor, elang mula motor katil tir kayak gitu, ingal grasku.
Melara adra blirir. Se aku mesin ko teklo tar besul to bladu. Le ko dur klang al game mora school das wasi ko to dra school atra klub se me emission kama. E ko mol to dra school tigra urerem. Makabait mo na madala mo lasi. By me. By me le kagareng ma klangar ra. Adia ka mga blal sama suru mga ratel brudi mari. O meak tekker ko yung segul ngara gagin to kora hel mga nang betial out migration au bisin namoklo aktere kan mokmura ngawak luwa sa kamot to dia o lesera 2017 ya average na dal ngarbela do retreat krir waise el atial mlomre gal senkyo ya ko to la dal bela moklo la dal gwar krim borba ko 18000 akmed lo del paciente tergida ngaro gwar krim borba ya urester tira diga raskura ngabar de que almei ma bela maran mo diga adri ako mda si semal gire den mo gi kriel el suma angal gamor askule gire el mutul me bai mo kan binsra admal madra la si bai me ya ko mda so bela wan el adra ngodul bulut po awan el adra tara bulut me ya drutul mal lu rak e que di adra bela rogo bai ko to korti gele ko to kora adra Israel Arangara New York, marngarker, ando kau ngara masak Jewish. Hindi klangar kau mau merelem mangara mak. Ako di mun mariselek mal simbara. Ngamo to ko so agangin di mal simbara belur bela. Adi lo ora la rangal gal mo dia ka sabi illo meral masya bela akat magilin. Kadi ada ni by choice. Tilal babira sira kura angin direk lotat sara tial rangal karbela mora militari na blona mrigel mendirek sel labora mrigel etiang wayal passport matamol direk sel labong eto mol etiang tirga sel labong ngila ngsetaro kuy ngania healthcare tir ngila ududir matamol ngara militari mol maarab lirir establish adrang aklir Emargo mengarnya financial stability tir, malara our brothers tir, our sisters tir, el mele. Tu ko meslo asay, kiti tiril may, en kloate al tiang a school ungil mang, sebenarnya ngatiang emargo kutmok la mo ungil dran akira tarak lo say. Mendiregal tarak factor in rai gitu, tial klolo mara rebela o top del moram rikil. Aige one example mendireg happen elang klo. Sel ngarnya assisted living ngigel kora aureor lo meset trigel kora mlamo odlam malklo active recruitment terngira blur belau tiang ara misigan relang nursing home tas starting per yang ara $15 sel obong ngula udem maskawa blim sem mall ngarnya apartment traga ngarnya aureor tegi aureor mokra ar odlam kamakaray bitter say. Mailal time ita mal bato karang algal belal mlangar belal na muluk kol mor say gidi. El akadam makaray stobertir. Ngigel te al ramrigel el wase a omek maskablim e maskawrerem kamakaray bitter say. Anga kamalom das wasing. Kita mamlingo da intention tirgal mirura kampakt. Wasing te le del mo wakla madangir gidi ma halam sedra ramrigel. Makdo may bitian mo aise. For example, Guam o Saipan. Kita melihat itu mo teritori, misalnya di independent, di kita lagi gitu. Teal, mo sebenarnya lagi del mo mutumen di gumda swing. Se gumda swing close swab del moral madre belau le al silseng. Jadi mo dia kalme. Engkau rupa kadang kadang melakukan sih, lakukan stoberti. Dia kasih ada stoberti. Di isu lah sih tiang beluadang. Yang suka bertemu majority ada belau. Kerbela dia kal other belau. Just imagine that. History sudah dari wasir other Fiji, abirur osisilto. Mesir al mengil tatatikal Fijian Indian, el momen redra Fiji tumleu revolt. Di obra beluala demokrasi, ya majority rule. Masum tiga ladra ngoder belu angartial mol dia kal other belau, uran tial belu. Ya kumda swim. Imora to il gede al pangalit. Pangalit leader sa belau. Dia tirado protected. Nga kakmanir ko man dia magrirangan di nga amal support la freedom of movement. Viji tirgal ngal kamal bo sil soril morning. Et mer belau
Pai do reor tial belul de pelo pernil lil by lil whatever. El morta, kan developer ngin morta. Era de pelo pernil gida ken. Udili halik kan bin segara wan. Ya lale gulungora togora fua tirgal fornel sa mangartiam. Diagal sabi il mortil ale constitution asay. Diagal sabi il fornel bom adra congreso Ayun, kasi ito bela. sila sabi del change. Ma diagal sabi mo o presidente bela le diagal sabi mo elected office. Halik puskaw tiyan. Diagal sabi mo mara ut. Kami natin kami amend that 22 amendment na Halik puskaw 2005. complaint nga kan. Bela complaint nga. Isira bodo sigira kadam lora Miguel mo ang $40 million kung ano nga sergi dito ko na kampak. Takata nga lang tira kay kita maras. Tira ro travelment tira ada option dati ada mo dulu. Tira ro karba. Takal bin sa Maria dito mo kadulu left tular nga. May gagi no si siyo do that bit skit. Baka complain si kang udu da. What I'm saying is ay gal lo mereda bulu asibil tikal other bela. I see. You don't have to be a citizenship in Morutri. Bansuma attorney general mo adra Miguel ma minister sirgi damol mo adra Miguel ma imla tal happen. Egdmol mo di kdo kara adra hawa kdo kani keke island kul kani omugod. Idi omungul ya ablu adi il maral imla mo di ka kangkel gitu. Sea soat. Saya so. Ding Saya atik. Dil sigum kerdim braille. Ngam kata arot artiam kung lil sigum digial bulu atar bela ngara bulu kung kata magi sa tuta maringal. Ya, ako mes subject el gini rado bela ulo mes ri mes adar ngilen. Sel gotel bereder ngi rogui te kierse senkirte. Segi la kansul. Mada. Hal maktimun morise man made la exactly 3 minutes ak muska 1 minute tim sa 1 minute. Ya. Aga di mo mulo asay. Aking mutul o ngiter gida adra lulu asay. Bom bal blagar mil masuber tel gawal min tergit. Mo omologo at ngiul so mil gorek terni el malal so mil. El bebé rata me igal tol dorul. Tirgal adra igal obise campes. Al adlo leaders ergit. Aul matam ngani igal problem ergit. Ngid adra blur irun morn. Aku kala social security din la. Akilok na sa ila ka morur. Itiamo problem. Yan tigal masa ulugong man gel masa man milor nga surang la kasi ulugong mo ring sa man mo umadangin mo sa nga ulak tila sa tiada kalungit lagi nga sa kaman mo daling hindi akal sama do lai talu do de esaman ya lubit tegi da ulum dasun Lega masa ela masangan mlamo dia kato nang itakler terto. Agul reng sara session ra Congress ra Senate. Seral pasar tiala ra budget ra second reading. Second reading on. E agul reng sa tilmlo kara kakara. Len. Dia raul mesngi akmalul mesngi. Elang imlo blagatak ngani tilgel malalom dasol el way gemul was gidam lamo gidet lom dasol en gamol lusot tel. Temal gora ta toy matmal gor ni en kani al bebi til wase. Mlamo dia do ngul la tora. Tianga constitution to e tiang namo dia al falon. Mala ara budget mle e blduk togora demokrasi a repeal ngi ela to debate el mutul morni agura sara senatori salen el ngi atara mle repeal se ligan murase gire del mutul morise len akmara lo mesa regorde yoel será algo otro mula congreso la belau lo tira constitutional government emlarnia hearing emlarnia la lo así Aigel udo del state government asomat sernia mora operation ya 40% sernia mora development igem larngil to albol mereka raget me justify lo sa aigel udo gimila morgin soma maguk pebil mga elang na tumlam sulda yigin
Tidik na se bestrir ogim telale tos pe audo. Tilgamat kurakal. Lahat ko tulala se gire del mutul mosel to iloy. Aktimulo ay seleng a problem kita digidol create. Ya ulak mo bititirar malabot malabong. Kami usap ang gerel aden diram na somil mo amrigel. Guktim lakal te leather cell time. Di wila labong aleng. Maria atean. Adik simbarngi mol mas abubur tia duluan lagi. Dia bol baang baaw. Dia kan mutu dia kan ada seben be ada belau. Di gidil tangan masuk mo kira mo belau. Yar ada kira bela dia kan ada belau. Dia kan tadi lah mo beluri dia kan ada dia belau. Hindi mo sige de madim de lawan minute ka kabis. Dia kan nakti isuakal si ela mandeng holiday Labor Day. Sengal ider bela. Ang holiday bela. Kami hera. September 5. Uy, maman ni tao nga. Engara. Leseng gire kal no hospital. Close. Close sa hospital. Dia mang ati tinghe ka di wish ra everyone a happy and long weekend, happy Labor Day moral be klaro huy. At long Mahuk weekend. next week bata ka Swiss. Orga itu. Kuman sulang ya siya yamle program mamrelan. Tansil siya gawin nga umil lomrolela ang irmang dal subel mutun may manik sil durste. Ito lutum nekil dibi do sa dra si sak. Aktivam das ura sigel tol gugi mul sa dra ansils. At tigil rohui. Belakang mudur to am de suet gire le kabel mentel gi ya kabel mentel gi rohui. Kuman sulang ya may igang. Have a nice weekend.